Assalomu alaykum do'stlar. Mana pikapni qarab qo'yalım. Keyinchalik borib bizning do'ngaliklarda shunday bo'lib qoladi. O'xshaydi bunday. Arqo'yib ko'rinadi-ku. Men janağı cho'ng pogrushniklarnikini ko'rdim-la. Bunday kichik keladi, ko'rilaydi. Do'ngalak qarasam made in USA deb turadi. Michelin chiqarib turdi, mo do'ngalaklarda Michelin chiqarib turdi. Bu Golf car. Bizning güzel qasmında pikap. Samken bu. Arka жағында мондай багажнигі бар. Немесі бар кене. Нене? Рисалы бар кене. Стопты. Тазар жоқ. Дөңгелегі жақты жарылбайды, желдебейді, башқа болбайды. Сам просто нарқылы көрініп тұрады. Сонда, шында. Флорида, Майами. Жолдың бойында мында су бар екен да. Мен мына машинаны тоқтатып қойдым, мына жерге бар екен жауапшы. Мына крокодил жатсын көрмеймін. Мына крокодилдің жатсын. Азыр мынау жақтарда дағы толтыра екен крокодилдер. Мен аз машинамен келайтып көріп қалдым. Мына жиектерде де жатса керек. Мына жиектерде дағы мына жақтарда аябай көп екен крокодилдер. Азыр мен сілерге атайын тоқтадым деп қой. Бүгін 21 февраль, Майами, штат Флоридада. Мында өрдөктөр жүрөт, мындай башка жандыктар жүрөт да. Анан бирок мында крокодил мына суунун астында. Азыр чыгат мына. Суунун астында азыр чыгат. Nereden çağıralım? Suyun aslında girip gitti hazır. Hazır çıkan. Buna başka canlıklar жүрөт. Ben aябай көп көрдім, машинада өтіп баратып көбін көрдім да. Анан кейін. Өзі негізде мына Флоридада крокодил аябай көп та. Böyle машина өтіп барады. Anam. Mına жердечи силерге чагылып көрүнбөйт да. Суунун астына кирип кетет мени көрүпчү. Мен азыр туттурла. Качып кеттим мен. Мына жерде күнөстөп жаткан экен эле да. Ana. Bakın, alligatorlar. İyi, okey. Kaç gitti. Ben özüm çoçotamdan arasında güneştep jatıp, butman tişte olağı dep. Özüm çoçotam. Mına жерде аябай көп экен эле. Машинамен өтүп кетсем, жатат деп кой. Машинаны токтотуп, көрбөй кетсем. Ят го. Мына жытыдагы билинип турат баягындай бир кан жыттанычы. Мен силерге азыр жакыныраактан дагы көргөзөйүн. Мен силерге көргөзбөсөм болбойт. Мен азыр силерге көргөзбөсөм болбойт. Мына жерлерде балыктар бар екен, чоң балыктар бар екен, эми. Силерге көрүнбөйт, чоң балыктар бар екен. Азыр мына бул машинанын алдына токтоюн деп, бул машинанын алдына токтой алган жокмун. Азыр мен силерге чыдап сабыр кылып күтүп турла, чочуп кеттим мына. Dostlar, ben görüp atasın. Görüp atau? Ben krokodildi uzunluğun çoğunluğun qaraqlay. Mына машинанын жанына токтоюн деп баяушылар көрүп калдым да, жолдон өтүп кетсең көрүнөт экен. Мен азыр буга таш баш ыргытайын. Таш менен ургасам болбойт мынчы. Карап жатат мени.
Birdeki taap turup taşmayın aynas. Özüne soktum o. Ay, maşina yolda kaldı. Maşinanın bir ömini var bu. Patsa da bak. Maşina şeyinde doldum oyunda. Oyunda var silerken gol biter. Maşina yakta. Bundan yol neler günge çıkıp güneş tep jatatken. Adamını görgünde suğa girip ketadi. Çoğundoru toğutpay kaltırdı. Çoğundoru toğutpay kaltırdı. Bunday başka kuşlar da varken. Başka kuşlar varken. Ördükler varken. Yakın barıştan. Çocuğum. Ötkende Miami'ge gelip biz şu krokodiller bar жаққа baraylı dep barbay ketkenbizde. Ana şunda bir orus aytkan. Al жақта bir rika var, şunun boyunda ele жатышат депчи айтканда. Анан biz бул жака келбей, анан biz safari parkka кетип калганбыз. Men arka жактан кой берип жүрдүм да, жаман катар көп жатты эле да. Артында машиналар болуп токтой албай койгон элем да. Азыр камераны өчүрүп бар жерге барып тартайын десең, аларың ушуп качып кетет экен да. Ошон үчүн эмне кыла албай атам. Мындай жатат. Гилейген жатат мына. Мындай жатат. О жанында куш турат, ошону жебейт экен. Мына крокодилдин чоңдугун карагыла. Krokodil, vice kayman. Bu ne? Menden bir çalgan etmesem 5 metre alısırakta жатат. Uzunluğun, çoğunluğunu gördüңөр mü? Hazır bunu bir jıgaç menen atıp görünç. Kallar mına krokodilde. Görüңөр, жатат тирек. Ал жактарда да жатат. Жолдордочу. Жолдун моюнда көрүп калып токтойсуң го. Кыш. Мен Нурайны коркуам өлбөйт экен, бул наоборот коркутам дейт го. Мыналар да көрөт. Коркутам дейт го, кайра мени кашайып же таш жок деп кой жолдун моюнда. Бирдеке мен урайын десемчи, атайын кыймылдатайын десем. Bak kişinerekleri varken şıpılda öyle kaçıp eder da dinledim. Şıpılda suğa düşüp. Günde jatat ko. O nerede bir girip gitti. Yok. Su dağı şunday. Cidden turatken bir. Kan ısıttan turatken su dağıç. Ötüp etsin şundan başla. Anne. Yaktarda çöte görünbeydi. Men arkada 5-6 жатқанда қатарынан жатып эле ошону өткөрүrdүм да. Ыстамак десем эйлеме. Кеттик. Достор, азыр мен машинага отуруп, бир аз айдап дагы көрүп калдым да жолдочу. Аябай чоңу жатат. Анан машинаны кайра токтотуп, кайра жөнөдүм. Мына силерге көргөзөм. Мынаны көрүп калдым мынакей. Мына жатат, мына жаткан крокодил карагылай. Мына жаткан крокодил. Чоңдугу мени жөн эле жутуп коет булчу. Aябай чоң экен. Bu taş menен bunu çıldırış kereyle de ıstalak. O yakta da bir önceden. Nanda, naki hazır bir deke tavaylı. Sankarana. Toğutuğam koy boyut koy. Canını attım olmasa hiç. Çoğun öyle bir deke men kış kılbasan bul toğutmaydı. Gileygen.
жолдун боюнда эле жатат эң. Коркпой кадимкидей эле жатат. Мен өзүм жүккө кечигип атам, бирок көрүп калдым. Өткөндө келип ошол атайын ушул жакка келип көрбөй кетебизби крокодилди деп не кылганбыз да. Карай, вообще тоготпойду. Жатат, тоготпойду. Мен аткан ташым. Не олтатам. Не олтатам деген деп. Койгон жок. Не олтат, кийим дебам койгон жок. Майдалары качып кетет экен. Соңго такыр тоготпойт экен. Я бүт эле суу экен да. Кагыла кеттик эртеңге чылга мен жүгүмө шашып аткам өзүчө. Көрүп калып силерге да көргөзөйүн дедим да достор. Я бисмилла. Кеттик. Дагы жолдо көрүп калсаң ремень тактап атат. Астагам. Жок ана жакта. Азыр крокодилди көрсөтүп силерге анан кетип баратсам, ал жерде пожар болуп атыптыр. Вертолет менен өчүрүп атам, не кылып атат? Вертолет менен өчүрүп атты. Пожарларды жөн эле жүрөбү вертолет менен билбейм. Тутум вертолет. Не жүрөт бакта? Ошо күйүп атыптыр да, күн аябай ысык да Майамидечи. Мыналар өздөрүнчө эле күйүп атыптыр. Көрдүңөр? Жол чекесинде. Өзүнчө эле күйүп атат мыналар. Ысыгы мынал жака чейин уруп атат, О, неменин? Оттун жалынын ысыгы мен жака чейин уруп атат. Жанагы оң жакта, мына суунун оң жагында жана крокодилдер жатат деп кой, сол жагы өрттөнүп атат. Ушакта деле ушул жагында деле крокодилдер болсо керек. Негизи күн аябай ысык да, эшикте кайнап каласың. Тартып атат. Шунда достор. Жакта крокодилдер, жакта жатат. Жүктөй турган жүк мындай. Касилка эмне деп коет эле? Жана пресс подборщик буже. Şu ne техника екенін білбейм. Азынан мен түртіп жүктейбіз деп рампаны ашып бер деді. Шоға келіп шunu жүктеп отырмын азыр. Şu мен түртіп жүктеп болады екен. Бұл болса жанағы неме тұрбай пляжда таштарды, мұсырларды чоғылта тұрған. Пляжда таш, мұсырларды илгей тұрған, құмды елей тұрған екен де, астындағылары сақсайғандары мұсырларды алып шығып бияқа чоғылтады. Ошо менен. Мына мен көтеріп жүктөбүз деп эле болбой койду. Ана мен жетелеп эле түртүп эле жүктөп коебуз дейт. Ошо достор азыр мен жүктөп алсам пулга чыгабыз. Бул мындан аукцион экен да. Сатылат экен техникалар. Интернеттен сатып алышат экен. Анан заказ бар бизде. Биз болсо алып барып беребиз. Мына жүктөп алдыдан да бир аз мес ташты орторагына жүктөдүм. Артына дагы мес ташты. Бул өзү кыска экен. Тириктер эки погрузчиги бар. Этте алышпай. Жөн эле көтөрүп жүктөп кое турган нерсе. Келип түртүп, сүдүрөп жүктөп мына жерди өлтүрдү да мына. Мынанысы болсо сүдүрүлгөн боюнча кесип кетти. Эки жерден жынжыр менен тарттым. Мына ортосунан дагы тарттым дагы. Эми кеттик буюрса. Коннекти күттүк. Нью-Йорктун üstü жагы. Флоридадон ошол жака кетебиз буюрса. Ошо.